Shubor Nakashlem Jong Unongsan Hima. Yaga 6 Meghalaya Seras Ajivika Fair Arhaja Apusan balas dang nadu kachitrik ubenai no pra Arhaja Apusan bat kaban sepenkut ha kashputarik uno pra Arhaja Apusan ha State Central Library ha kani kayo ladan prapusan teli kidukan de ya kitiar bapher ya kaba hendrupo teli kide ki SHG na keleng gajila kakong lahon sya lingkoy kalong kumi balami ikmat sya kani kayo naga sno akti lang SHG kabadi ki jhur baklem penan kam dawai hindrei ki bapenan kam da kisbo bakishnahi kalapan pau bakayo jeng mentoy shibun na kajing don ya kum kini kiyo pen inam ha kabaki nong rep na kithan nong kendong kiyo ya kalat ban pen I bat ban pen he ya kayo bandi ya ki mar rep baki pen mi na kishnong ki jongki kalapan pau bakayo ban pendep ya kajing syahikai na gibriyo ki bawan ban I training na Andhra Pradesh bat kalayo latru ban led exposure visit hapo Andhra Pradesh bat hadien balawan pai kalayo ban sedang ban persyang ban thung bat latru ban I jinghikai ya kiwei ya karukom ban thung jingthung ban pendankam dagisbo basnahi layo ru banyakran berkekong heini daman ki danai kalong kemi kebalami ikmat naga kershan lang SHG kabadi yaki sabon sum basnahi kebalapan pau ba kilas dang banchna sabon nadu usnem arhajar arpulai kalaya thu ba kalapan dep yaka training house nem arhajar arpuar berhakas nem arhajar arpulai kilas dang ban penmi yaka nera sabon kabadi ka sabon sum bat yaka ni ka sabon la dep ban phale laptas ru na kajila Gujarat Kakatang sunga de lahun shaling koi ngade na ka blok mau tharusan na snong meriau but kadai kasin ka baning kong ka ba na po ka blok mau tharusan bangiwan rai kini ki natural produce akani ka saras fair te hakani ka saras fair ko menta kani ka stol jongi ngi bu ki jhur ki bangi thung klem dawai ni penan kam la kisbo bangi snahi te ki jhur ki bangi wan ra ha mentakas ni kilong kum ukubi u terso nang tau salat u kibun cak ki jhur sela nang ta kum muli ubit u selakum nang tau phan karo kini ki bangi ngila ban yo na ki snong jongi ba ki nong rep jongi ki rung ki thung klem dawai ngadai na ka snok tilang SHG na ki snong meriau bat ha ka baning kong de tang elite farmer ndrei ha ka por ba ki wan I training na po Andhra Pradesh po snong jongi te ki yo jet yang aku mi ICRP te ha ka ta ka por pade hadian nang ta ki pha yang na po Andhra Pradesh ban late exposure visit te dalawan pai na Andhra Pradesh snong pade ngilai persang ban thung den kata ngas I training pade ki nong rep tementa kila bun kinong rep ki bala persyang ya kani ha po meriau kila don hadu si spa khat pratika blok brokawai ladon hadu lai spa tami ai kinong rep labun kicing yarap ba yo leng ba kani ka bangile kani natural farming ha po ka blok no tharisan la kumba arteli ki solar pump ba kila yo cing yarap kinong rep leng ba ke FW nang ta kumju ru ngiyo kafon ban thet iki sembai na ban snai ki ni ki bayo input su ni la hakabaya dei bat kabamenta bangi ngi wan bu ikani kayo ni kalong kabangi ngin pen itu ya ka ei kaba ngi lale hapo ki blok cengi namar bamenta bakila thung dawai palat te ka kacing thu ban wan hang ne kalong baki briu kin tip ba kaladan kalat kalenti ban pen bahab yang ya ka khandau lang ba ka ei ka bangi lale ha ki kper cengi te kumju ru ba kumno ki briu ne ki ba kinong song snong hang ne po Meghalaya bakin tip ba kadang don kalat ba kin yo biang ki jhur natural farming ki bom pendan kam kinu ki dawai chemicals kata ka ba kham hakmat te ka ji yo nong kalong ba ngi siam ki ma na kinong rep tang ye de ki pat ngi ai pat ye ka pisas kinong rep kadai ha po ka wi ning kong bangile ke ni te ha ka wi po snong meriang ya kani las dang na du snam arhajar ko at te mentala slice nem kan thi ngi lale ye kani kicing e ti dan bet hi namar ba mo ha ka haki teng kumba menta bangi haban penkela ya kani kar komrep na chemical sapo haka natural farming te ka wei kalong ba kecing e kalong ba kinong rep kimpat snuthu ya kecing mentoy nang ta ka wei ru ka e ka hendrei ka solution ka bangi ngi yo ba kata pade ngi ya keren ngi pensuthu ya ki na dental da don kinu kicing e ka bay de ka pisa pilan ru ngila ngi keren syaki hapo block office ba kumno bakin yarap lang ta kinong rep
Keteng jengah ini deman ki kanai naga syong mokhab boleh naga syong mokhab Eastchanja Hills. Tengah dan hapok ke grup jangka kersan lang SSG. Tengah join nya kena grup nadu arpuitrik ubenai nongkong jong Islam ajar arpo. Dah hadir nang tapede hadir mangala join her grup ngatrai kumbi kadar support ko view. Nang tang ayo ye ke training hadir ke kamshna sabon namar ke kampung train ta ke kampung isna sabon hagi sabon sum. Dan ngayo ke training nadu Islam ajar arpuar. Hadir beliau ke training Islam ajar arpuar. Entah ajar pulai ngila sedang bencana kini kisabon. Kini kisabon bang kerteng joki ke bangi ai kedega nira. Kini kisabon kidai kisabon sum kidan sanjai lemongrass nang tau ne usabon lakadang turmeric wa orange aloe vera rose tang kita he sanjai wa ngidan tingidan sanjai kini kisabon tahdu mentah ngidan laingot ki bayasna yu kini kisabon. Kidan arjat kidor kibai ba ibarit kini ki paket barit kidan live heu tengka ki behebet san heu tengka ki ibarit idan san 100 gram ibehe idan chi 4 gram sebon ila haden bang yo ke training ngalasna kini sebon haden bang ngalasna untung lalaban penyai yo ha ke training ke training jeng sisa kawan hasnong jongi ba wan ra dan yangi daga MSRS mo kawan ra hapok kasnong dan syndrome ke badan hapok Eastchanja Hills ngayo one day training lang ba jeng kata kepada nga lab practical hi nang lab research lang ba ki online unto haden unto ski pede ngalayo la debru ban pha le yaga lab test ikini kisabon shebo Gujarat lai nang ngalayo ban participate ya ki fair mo kum kamai ka expo ko ba hausem ajar absau polo nang ta last year ngayo ban participate apa Moyong kebadan kene hi kejuk ke Sales Fair kebai pada ngayo participate apa Noida hauju usnam ajar absau hang ta pede hapo jeng ka Noida ngilayo rukum ka awards bai ngila hakata ke jingya kun ki jingila jungi mo ki pet kita ki dong pet bayo i hapedang jeng ki live house state ngidan hapo Noida hakata pede tang baki kijet ngi kat kum ka category wise ngapede hakka kamshna sebon hakata ka kam bagi pet bagi waneng kong mengi de mentahi tinggi dang penyai ki distrik jong ni ajoi nang ta hang ni hapok Shillong ru ladan ki katok kat ni teli kidukan ki pesim nang ta hapok Guwahati ru la yo ko we ateli ta ka kubari le ne ka masai sembangan ong cigi kun samla jong ni menta ladangi peit ladangi aptang ki kam sarkar nginem yo ni de ban habang idan ki training ki ekin ja training ba pher gumto ni de ban shim ye kata ka kabu andala yo kata ke training pade nginem de ban pensep ni de ban trai ke ke bangila yo knang bangila ban yang haki kecat lojong bangila ban support mo ngila ban ai kam ru ya ki we am de tang yangi namar kumbangila long mentangi la ai ki we ru mo ki kam plus namar ba ngala syait long ru la syait le ai training ru kleng to hapok Garo Hills ru nglawan ban ai training ya ki khon samla hapok angne iskasi Eastchanja nglawan kumba sispak san phungut ai ngala la ban ai training itu di kini kisban ini hapa Eastchanja hapa Jowai nang tahang ni Shillong kadan hapa Lai Umkra kadan ka dukan jong kene ka Max Saras kiba shimi kisban ye kitiar ki bang isna mo ki SSG member ki penya yo mo ki pada hang te dah hapa Guwahati pede ki shim kito ka Trifed kade kum ka organization gum to ki shim magi ki penya yo nak lang ba ki jingdan ki jong kane ka exhibition ki prepare ngiyo ban explore mo ngiyo kalat ka ba ban ngiyo lat ba ban lek pe lek wat ki we ngiyo ru ban explore ki we ki lek kum no lang ba jong ki ngiyo lat jing ban participate kum hagine ki exhibition ngiyo i ki we ngila ru ban pen bahas syu ngila ban pe ha e bangi dan don kam ban pen bah ki production